makinya tuthiuruke muntu mwanya tukimurikaga biashara inu yaku nini pengo tumenya mainge na tunambere kwa tukirutanagiria gukiriyo kiri mubango wa tubaitudani owatanite nani Faminas wa Kimathi ake aga kwa Meru TV. Odina kiatho kia mbathidikana nwirigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku baokorobwa miaka 12 kwinama. Meru TV turiaje ni onto bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akumwa mwagojwa muthemba agikongwira na chore na mthegoro ngima. Aranirie na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukorokera namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya. Karaja kuri na mambura twamenyaga twaigwa maruka na rugoji na tuona ruririmbi rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku imwe kwa imwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura ja morano, rachio, madhiko, mambura ja kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na bingi kadhomba. Mambura jaku tukajie kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthia na marija kuguna mukojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gokuwa mwagojo muthemba ugikongwera na chore hamwe na mthegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukorokera namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya. Mumero gire kirigi kinda giteaga giakoga. Kirigi giki ni Aslafad. Baingi bagikimaria amne tobecha ngoro onde bangi bagokiangia ikiuma na rikidhoa. Hiyo kesi kwa maana hiyo ni kesi sisi tunasaidika ni hao tunawasaidia. Atalam baibungori na bo bari na roeko ikirudia kirigiki. Pesa ya uzeeni ni kama pension. Hata wale wanafanya kazi za kawaida kama wali hizo wanapatanga wakati wamefikisha muda wa kustaafu. Leo gukinyuithigithio gwatanira na mwandiki wetu wa ndeto Nancy Ndogo aja kwa Meru TV kwambiria Jumaithi mwaka Jumapili kiri rugono rwa mwanya kirigi kirinda giteaga giakoga. Nindi chiarungama dhaimwe tia UGORO kuma aja nyumba yetu ya Meru TV mwanka aria kundi ore mbitikiria kugwate ogeni kirinteto chetu tia dhaimwe UGORO bwanarwa ni wirigiro bwakwa okwithira wina ntuku indongi na aria kundi ore ndeni ya county ya Meru ome ya county ya Meru na Kenya yonde mberema ganko nenkerijere tugutaririte kana jere tukuthuranirite medene yetu ya nteto. Akari nkando na ntumburi kwaramirwa ni mpara.
cukuru ya Otea na Obundi ya mitungu kugita mambura jagwekera aritwa thombe. Nawe MCA Stephen Gakule kweja na otethio kiri aritwa baria barageretie KCPE. Ndeto cia Meru TV ugorobo na rua chambiria thaije nimbetagwa Nancy Ndogo tugwatanire mwanka muthia. Tukiambiria nteto cietu ni ate muthenya jona arua aritwa ba cukuru ya Otea na Obundi ya mitungu ni bekirwe thombe. Mambura jaria jagwitite na mbere kana nijo jambere buruku macukuru eje iramberwe nijakinyirwe ni atongeria mwanya. Patrick Wastera na gutwambiria na nteto eje ya mwanya kiri cukuru ya Otea ya Mitungu Technical Training Institute aria bethirite bagikira thiru aritwa kathumba bara bethirite bakirikia mathomo jao akiaria kiri mutaratara juju murungamiri munene wa BOM Kennedy Gitonga nethirite akiuria aritwa babanyuma ya kuthira bagitungwa ngitonga ije baumare na kuonania mbica njega. It is one thing to graduate in a degree or in a course or in a certificate, but it is another thing to prove yourself out there. Because we believe you have the skills and we are sure when you go there, kindly make sure that we see the skills in you. The certificate is not going to work, it is you who are going to represent us. And on behalf of the parents, I want to say we are very happy for entrusting us with your children. And when you go out there, tell others the place to be is Mitungu. To our grand ones, the day belongs to you. Let us celebrate the day and make it unique, memorable. Kiatho kiria giwikinyitwe ni atongeria kathomba ario county commissioner wa Meru Frederick Ndunga. I am happy to hear of how the local leadership, the security and the administration has participated in ensuring that this institution goes on. I want to urge you that let us continue creating a conducive environment for the institution to thrive. Tongeria bagisiasa na bokinya bone bethirite bagikinya ntereji na kuga bakethira bakigeria kugwata mutaratara jojo kithomo gia cukuru ije mbaru buria kumbika. I will say to the principal that I will support this institution too, because I'm sure we as elected leaders around this area representing the will of the people, we have an obligation, and that is why I am promising as the area MCA down here that I will give this institution students to the best of my ability, and I will make sure I will give them some bursaries to support their courses. The institution, kama vile the board chairperson has noted, tusaidia kwa majengo fulani yale yamebaki, na sisi want to promise as the custodian, because the county government is the custodian of public lands. Hata mkihitaji kuongezea ingine hapa, tuko na mashamba ya kutosha, and we commit to giving it to Mitungu Technical so that it can grow to even become an international institution. Kiatho kiria gikugemetue ni mugeni wa heshima ari Joseph Jau uria ni murungamiri mugwatiri wa cukuru cia Otea ajande urune. Until Wednesday, she was very sure that she is coming. But now, when you are given the work of a state officer, you no longer have your timetable. You are the property of the state, and your timetable most of the time you find that is being inapangwa also. Tuliambiwa mtu anasema akumantura ya Mitungu guku ni gicigo mbunge gia South Menti gikunyiria ntoto orieto wane Patrick nayo mpanga emparano itete na mbere gukujirwa ntere mwanya county ya Meru akari bankando ntumbori gicigo mbunge kya bore ni bashumiretie na kwariria ontobobo bakiuga ni miaka 8 batangana gukujira kinyengu na ng'ombe ni ontobori abatigite thanone ikada bagikujira gukwa kwandithia ciao nande ni bakoromba thirikari ije na ntaira cia gutwira thina ije kioria gia gutura bakiendekithia kwambirwa
kwa murandi jwa witoreria roje gakiwa mutegi na gutone medine acio ano kiwa thaine kagita ka mbura na kagita ka maketha ntere himbinge haga kaunti ya Meru onto bubu akariba ntumburi na nkando gicigo mbunge kia Buri batiburingithite nkobe ano kethiro iba kwirutaniria ta mutho kwanda irio mendani ende gutire mbura ya gukuririo bibi harambe ucioragira mithetuni bakiaria na kiao na kithikiro kinene akariba bibaugite bo bairiga mbura nkorokia mianka ena mithiru onto bura butumite nyamo cia kurithia imbinge ikwa kwa wingi na yetu ira tuinio muno gukuigwaga mbura tuina miaka ena tutona tutuanda konde citu yandaga tuandaga season cionthe indi utwanda gwe bieja ukikauriro ni ukuremere kuregakia ikoma na ni nyana bugutega bukona mituru ni radi ninga una mbembe na iturandite miunda yothe otemunda tutirandi buku indi na kumbura ya urire kabura gaka itomiria ki bioma na ndi nera tuinio tuturarinya thine nengie kwaga inya bia kurinya bia ng'ombe ituite kumu ikwaga bia kuria naja kwina mpara itite miaka ina antu batakela bakurukite bia kuria nyomba watega ng'ombe tena ya kuria antu batena ya kuria kwi misanda tututura twirigirite tura riri ndoje ile kwira ciekirwo lakini iting'anaga inkai mono specifically okay muntu kaigwa roje rutukugitathia rutikung'ana na ndi tauni kinya nterunia nkunda wima njirani ile ngakunda rwa sefare nera twethairwo twinayo aja twethairwo twina thina ya kwaga mbura tutionaga bia kuria tutionaga bia kunywa ndete tiripuri ithatu kainya ninya mwankau atukuria kethe atuomba utetheka ndene nkando ndaga mbure ikaure nkaibi kauma bikoma bionthe bagacoka ikacoka kairi ombocoka kwire coka nyama coka jairi bakaanda kairi na bikoma kairi kwa kura miaka mingi ijaga kaura mbure mwe tibia kura bikauma no kwaja thaiji na ndio gaiteja ndebo antu ikirua ni ndempembe cia kuruta mingi lakini miunde jo kuona turugia jane andi na kutika antu kuona ke munde na ukarija thano katikati tuli kwa kuntu goko kwina mwanya sana na kwina mpare nene kinyethera Meru tuli na kibiri cha wand kubati gutegera na njirenge mwanya iro gavana wetu kawira mwangase jana twambe na twanda indi bewe no kuona nira ule tukoromba still wantu bawe ndipo bwega na nyanga bana neje kairi atwembeo tutipaliwe tukanda tuteno kaikwanda tututijirira mbure kangana na kuria mbure kura guku antu babe na thinene muno tibia kuria bia ng'ombe tibia kuria bia antu no gataga miunda jungo imaiga matheri jana ni ng'ombe irire akui muthetu ira muthetu ni ikuite ng'ombe nyingi muno ikuja kwithira tutirare aga kuria na inyanto bongo ibarangamiete muno tutiga kuria twategera iria yonthe ibukuona indurai na kinya thai no kuraurite indi otuote gintu kiriku nkurukia kariba biba kuraramikikira bakugatongoria biba bauririte matuna tunkinyirio biotete bitu bakinyagira hindi no kaba kwigwi kunenkanirwa goku irio birejao nara kuraja kwembaria nonto bikweja gwentindiririe goku itikumba gwita na bireja bikambiria kugawa tuku na ndebi yaga wotuku ntindire itikumba ikaura nthi mundune irio tukuga irio ibiretareta wa makanisene no makanisa jara kwie nkando ndeje ntindirie itikumba gwita ikathagana iria kwie irio bireja bikeja tukero bikuraja tukaremo gukinya irio tukero biru ire tukaremo kinya tukero bikithima tukaremo kinya atume aketa no turakera biriri no te musanda jo kinyaga ndije ina betere kuigara aba igare tu no to na tu ito toititheria nkumo tena twamekinyiria nde gitare akinya indi ni romba leo kile anto bawendi bwega na kinya thirikari ya kaunti ko baraithirie na rithore kiao kaingo bathiria thini ino itemete ntamentere ino araba kugakira kiomba kubathaura murigo yo nonga bagekirwo ruya kaingo bomba kurima naru gukombika antu bawendi bwega bakombo tethia antu baba nikenda at least bo mandu bona nduji na inya thirikari komba gutulira ithima bingi kongera bia bituli no nduku na ithima ombuga ya biere kukongero ithima bingi bikomba kuongera ruji guntu kwabwe muno tutethia na ruji ake tukona ruji batu inya tutetwa musanda tukitethia tungwa twina ruji rwa buri lakini rutikinyite ite na turi
rwejera rwakinya bweke gurwa nandi no rutigiri kwa na gwetwa muro tutinya ruji rwiku nandi no rutukuromba utethio tukeja kona inyabo tukutiria arutigiri rugirene na rukomba kwina maja umenya tutithwa twina thina tukenjirwa mbausi no tukintu jakiu ikyo tutina kio kenda tuona ruji rwa guchitethagia nyambo awire aya turi imwe ngaba no rariku lakini nya yetona bantu bo tutethia batuonge batu inya pipe ruina mana au inya kongwa cheke romba ndikuruite yatwe komba kuona mbura not mbura ruji ikomba kuona ruji rwa kurima yore ya muciari arike kuga kinya kamera gagetikirwo ruji gakauma mbura ikije gagakuria kana mbura yaura yatwika ruji rugagitatea ruji rukomba ukuria abomba kuona ruji ikongerwa ikeja guku jana ndi kwina ruji rwa buri karutigiri kuraja kuuba ko stinya pipe ikomba kurombwa kithirikari kongera pipe yu ikomba gukinya ruji ntura jana kongwa cheke kinoria kurupati imwe na au antu babo magwita ngwine ne mono on the other hand nyambo aho ikongerwa eri imwe yombo utethia mono ntunyango unyo kwa ng'ombe kungo ithina tukiambere no batutethie na ruji tukenjirwo kinyambo au ko tukeja kwa twenjeri mbo au tuomba utetheka kuma ntumburi gĩcigo mbunge kĩa Bure nkĩripotera Meru TV nĩyo kambĩtaga ki Mutegi nteto iu tiaga kiwa Mutegi nĩtio tio tunenkera kanya ga kunogoka indi nicookerete twite na mbere na nteto cia Meru TV UGORO bye bye